Hai guys, selamat petang. Saya Andy. So, ramai customer tanya Andy. So, kalau ada blacklist sitos, boleh dapat apply loan dah. Boleh lulus dah. Okay, so sesiapa customer, sesiapa ada blacklist dekat situs punya, boleh dapat loan. Tapi, bukan blacklist money lender ya. Kalau bukan blacklist money lender, boleh apply loan, tak ada masalah. Okay. Kalau blacklist macam U-Mobile ke, Coway ke, Message ke, Astro ke, atau blacklist itu Ion Credit ke, semua boleh, tak ada masalah. Okay. Hanya ada blacklist money lender yang boleh send, tak boleh dapat buat loan lagi lah. Kita tak terima lah, tak ada cover. Faham tak guys? Okay, thank you.